Umugoroba mwiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye bari mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu gihugu cya Uganda, mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Tanzania. Namwe dukurikiye kandi muri hakurya y'amazi magari, ikaze muri aya amakuru. Yitwa Brigadier General Gakwero Jean Baptiste, uyu nguyu aherutse gufatwa na mama 23 muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yari umwe mu bayobozi bakuru cyane umutwe wa FDLR, ni umutwe wiganjemo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1992. Binavuga ko uyu mugabo ashobora kuba yaragize uruhare mu rupfu rwa Rosalia Gicanda wari umwamikazi mu ntara y'amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Byinshi kuri Brigadier General Gakwero Jean Baptiste, ariko kandi babwira ko President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gusohora itangazo rikomeye cyane. Hanyuma ariko kandi aza kubabwira ko hari n'andi makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa. Uwitwa Keir, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ubwongereza, biravugwa yuko yicuza icyatumye agira manda ya ambassadeur muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko uyu mugabo ari muri dosiye ya Jeffrey Epstein. Hanyuma kandi mu yandi makuru akomeye cyane turaza kugaruka mu myaka kuri twa de Saint-Exupéry, uyu nguyu yagiye akora ku nkuru zitandukanye zo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. N'umunyamakuru mu Faransa umaze imyaka myinshi cyane akurikira bibera mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Patrick de Saint-Exupéry yashimangiye ko ingabo z'Ubufaransa zari muri operation turquoise zitatabaye abatutsi, ahubwo ko zakoranye n'abicanyi icyo gihe interahamwe, nk'uko yagiye abigarukaho. Uwitwa Elon Musk, uyu ni umuherwe wa mbere ku isi, biravuga ko yakuye amaso kuri Mars ayerekeza ku butaka kubaka ku kwezi. Ku cyumweru Elon Musk yatangaje ko ikigo cye cya SpaceX kuri ubu gihanze amaso ku kubaka umujyi ushobora kandi kwibeshaho ku kwezi, agaragaza ko inzozi yahoranye zo kujya kuri Mars zitakimushishikaje cyane nk'uko yabitangaje muri rusange. Hanyuma rero reka tuganire kuri amakuru ku buryo burambuye. Mbere gato yuko tuganira kuri nkuru kuri Brigadier General Gakwero Jean Baptiste itunguranye muri amasaha yo kuri umugoroba, reka mbanze mbabwire mu yandi makuru mu y'ingenzi agezweho. Yitwa President Felix Tshisekedi n'umunyamakuru Hariana Veras Victoria bagaragaye bahuje imisaya. President wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje kuvugisha benshi nyuma yo kugaragara yahuje umusaya n'umunyamakuru Hariana Veras Victoria ubwo yari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbibutsa ko uyu munyamakuru akunze gukora cyane cyane ku nkuru zo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko yibasira uruhande rw'u Rwanda ndetse na 23. Mu cyumweru gishize President Felix Tshisekedi yari Washington DC, aho yitabira iteraniro ryo gusengera Amerika hamwe n'abandi bayobozi mu bihugu bitandukanye yari yarahawe ubutumire. Bigaragara ko ubwo President Felix Tshisekedi yari asohotse mu cyumba cy'inama, Velas wari ufashe mikoro ya televiziyo ya Angola n'iya Repubulika Demokarasi ya Kongo yazamuye ikiganza asuhuza uyu mukuru w'igihugu n'urugwiro rwinshi. Bwana Felix Tshisekedi wihutaga yamukubise ijisho ahita ava mu murongo w'abandi bayobozi bari bavanye muri iya nama. Hanyuma rero amusanga aho yarahagaze hamwe n'abandi banyamakuru, aramuhobera bahuza umusaya. Icyakurikiyeho ni ukumutunga mikro ya Angola ndetse n'iya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tshisekedi aganira na Velas Victoria by'akanya gato mbere yuko umukuru w'igihugu rero akomeza urugendo. Ibibaye mu gihe umunyamakuru kandi akomeje kotswa igitutu n'abakoresha imbuga nkoranyambaga bitewe n'uko abogamira kuri Leta ya RDC iyo abaza ibibazo byerekeye ku makimbirane yo mu karere k'ibiyaga bigari. Tuve kuri Hariana Velas Victoria ndetse na President Felix Tshisekedi, ahubwo tukomeza n'andi makuru. Babwire ko President Donald Trump yarakajwe no kubazwa impamvu Trump yibagiwe izina rya Tshisekedi, no kuvuga Amerika. Umuvugizi w'ibiro bya President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Caroline Leavitt yatangaje ko barakajwe no kubazwa impamvu Donald Trump yibagiwe izina rya President wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi ubwo bari mu masengesho yo gusengera igihugu azwi nka National Prayer Breakfast. President Donald Trump asa n'uwagowe no kuvuga izina rya Tshisekedi wari wayatumiwemo. Icyo gihe yagize ati, turi kumwe n'umugabo w'intwari kandi mwiza, President wa Kongo, President wahaguruka. Byarangiye koko President Trump atavuze izina rya Tshisekedi, bamwe bakaba kandi bavuga ko ari uko yari yaryibagiwe, mu gihe abandi babihuza no kuba kandi rikunze kumugora mu kurivuga. Umuvugizi wa White House Caroline Leavitt asubiza kubibazaga impamvu Trump yibagiye izina rya Tshisekedi mu burakari, yasubije ko ari ibintu by'ubusazi kubona ibintu nk'ibyo bivugwa ku muntu uri kurangiza intambara yari maze ibinyacumi byinshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri Kanama ubwo President Trump
yari arimo gutebya ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na RDC yabaye nk'uyibeshye kuri icyo gihugu, aho kuvuga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga iya Condo cyangwa se ya Kondo, ariko yaje guhita abikosora. Ikindi abantu rero bongeye kandi kugaragaza nubwo mu Kuboza no kuva mu kwezi kwa 12 mwaka ushize 2025 ibihugu by'u Rwanda na RDC byakiraga umukono ku masezerano y'amahoro, Trump akagorwa no kuvuga izina rya Perezida Felix Tshisekedi. Abakunze gushinja Trump imyaka 79 ko afite ibibazo by'uburwayi bituma yibagirwa, ariko we aherutse kandi kuganira n'ikinyamakuru cyitwa NBC ko yiyumva nk'uko yari ameze mu myaka 50 ishize. Ati mu mbaraga no mu bitekerezo ndiyumva nk'uko nari meze mu myaka 50, wenda hazabaho igihe ntazashobora kugusubiza gutyo, ariko ubu icyo gihe ntikiragera. Kuwa gatanu Gashyantare Trump yasabye Tshisekedi guhaguruka amubwira ko bitari byoroshye guhagarika intambara muri RDC, yibutsa ahari muri iryo teraniro ko iki gihugu na Amerika byanagiranye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ati uri intwari, twishimiye ko uri hano, ni icyubahiro gikomeye, uri umuntu mwiza, twanasinyanye amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya mbere akomeye mu mateka ya Amerika na Afurika. Kongo ifite ubutaka buhebuje, twasinye amasezerano bimwe mu bigo binini byacu kandi bizajyayo. Tariki ya 4 Ukuboza 2025 RDC n'u Rwanda byagiranye amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu bibafashijwemo na Amerika, niyo Trump ashingiraho rero yemeza ko yahagaritse intambara. Nubwo avuga ko yahagaritse intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu riracyagaba ibitero mu bice bigenzurwa na mama ya gatatu rititaye ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha muri Qatar. Mu ijoro rya tariki 31 Mutarama rishyira ku itariki ya 2 Gashyantare 2026, mama ya gatatu yarashe igice gikoreshwa n'igisirikare ku kibuga cy'indege cya Kisangani, isobanura ko yari igamije gusenya kuko cyifashishwa mu gutegura ibitero bya drone, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bivuga. Hanyuma rero ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye, tuganire kuwitwa Brigadier General Gakwero Jean Baptiste. Uyu mugabo rero yari umuyobozi ukomeye cyane muri FDLR. Amakuru avuga ko umushinjacyaha mukuru wa gisirikare Colonel Charles Sumanyi yatangaje ko Brigadier General Gakwero Ezekiel wahoze ari umunyamabanga mukuru umutwe w'iterabwoba wa FDLR akiri mu maboko y'inzego z'umutekano, kandi ko ari gahunda yo kumushyikiriza ubutabera kugira ngo aburanishwe. Mu kiganiro n'abanyamakuru kigamije gutangiza icyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko cyahuje abo mu nzego z'ubutabera ku itariki ya 9 Gashyantare 2026, Colonel Charles Sumanyi yasobanuye ko gahunda yo gushyikiriza Brigadier General Gakwero ubutabera iteganyijwe mu minsi itari myinshi cyane. Yagize ati yari umuyobozi mukuru muri FDLR, afite amakuru menshi cyane rero ajyanye n'ibyo yakoraga n'ibyo FDLR ikora ubu ngubu ikomeza gukora. Ati inzego z'umutekano rero hari ibyo zikimubaza, ati mu minsi itari mike itari na myinshi cyane azashyikirizwa ubutabera bwa gisirikare, kandi imanza zacu murabizi ko zibera ati mu ruhame, nibiba ngombwa ababikene kandi bazabikurikira. Brigadier General Gakwero Jean Baptiste Ezekiel wari nimero ya gatatu mu buyobozi bukuru bwa FDLR yafatiwe mu mujyi wa Goma muri Mutarama 25. Abarwanyi b'ihuriro rya mama kwa gatatu rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamushyikiriza u Rwanda tariki ya 2 Werurwe uwo mwaka. Ubwo Brigadier General Gakwero yashyikirizwaga u Rwanda, yabwiye itangazamakuru yavuze ko yavukiye mu yahoze ari Kigali ngari, ubu akaba ari muri Kanyinya mu karere ka Nyarugenge. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka wa 1994, Gakwero yari afite ipeti rya Lieutenant, akaba umwe mu basirikare bakoraga mu ishuri rya Sous-Officier Esobutare, aho yizerwaga cyane na Capitaine Nizeyimana Alphonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivuga ko Brigadier General Gakwero yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula biciye abatutsi benshi cyane kuri za bariyeri n'ahandi hantu mu cyahoze ari Butare. Brigadier General Gakwero ni umwe mu basirikare boherejwe na Capitaine Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalia Gicanda tariki 20 Mata mwaka wa 1994, baramwica, anakekwaho kandi uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye prefecture ya Butare. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka mabwire ko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer yatangaje ko icuza icyatumye ashyiraho Peter Mandelson ambasaderi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko hagaragaye ibirego bishya ku mubano we na Jeffrey Epstein washinjwe ibyaha byo gusambanya abana. Dosiye ya Epstein yapfiriye muri gereza muri 2019 yakomeje kuvugisha benshi nyuma yaho hasohotse inyandiko nyinshi cyane zigaragaza umubano wihariye yagiranye n'abakomeye cyane mu gihe yakoraga ibikorwa by'ishoramari. Kwa gatanu Gashyantare 2025, uyu muyobozi yasabye imbabazi abahotewe na Epstein, avuga ko ababajwe no kuba yarizeye ibinyoma bya Peter Mandelson, ndetse asobanura ko atarazi uburemere bw'umubano wabo ubwo
yamushyiraga muri uwo mwanya. Ati Mandelson yagambaniye igihugu cyacu, yarabeshye kenshi kandi ashinjwa ibikorwa by'uburiganya, yananiwe gusubiza ku kuri ku mubano we na Epstein ubwo yabazwaga mbere yo guhabwa inshingano muri Washington umwaka ushize. Ndicuza kuba rero naramuhaye inshingano, iyo menya ibyo nzi uyu munsi ntiyari kwegera Guverinoma ya Kestamel yemeye gushyikiriza inteko ishinga amategeko inyandiko zose zerekeye ishyirwaho rya Mandelson, na yuko abadepite bo mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko na leta abo mu ishyaka rya Labour bagaragaje uburakari. Polisi y'Ubwongereza yatangaje ko iri gukora iperereza ku birego bivuga ko Peter Mandelson yigeze guha Epstein amakuru y'ibanga ashobora kandi kugira ingaruka ku isoko mu myaka irenga 20 ishize. Peter Mandelson yirukanye ku mwanya wa ambasaderi muri Nzeri nyuma y'amezi 7 gusa kubera inyandiko zari zatangajwe mbere. Mu ntangiriro za Gashyantare yeguye ku mwanya w'umusenateri mu nteko ishinga amategeko nyuma y'indi nyandiko nshya yerekeye Jeffrey Epstein. Inyandiko nshya kandi zigaragaza ko Epstein yohereje amafaranga angana n'75,000 by'amadolari Amerika mu byiciro bitatu hagati ya 2023 na 2024 ku makonti afitanye isano na Peter Mandelson. Mandelson yabwiye BBC ko atibuka iby'ayo mafaranga kandi ko atazi niba izo nyandiko ari iz'ukuri muri rusange. Akaba rero ari kuza kugera bivugwa ati ndicuza kuba naramuhaye inshingano zo kuba ambasaderi w'igihugu cy'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duhindure ingingo turebe n'andi makuru atandukanye yakomeje kugenda avuga ko mani yababwiye makuru yo abari menshi cyane, ariko reka dukomereza amakuru yacu kuri iyi inkuru mbabwira ko witwa Moise Nyarugabo, uyu yahoze ari ministre muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba rero ari umunyamategeko. Moise Nyarugabo yamenyesheje Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko hari igihe kizagera bakaryozwa amaraso y'abasivili bakomeje kwicwa. Nyarugabo wabaye ministre w'ubukungu akaba kandi senateur yatangaje ko kuva mu rukerera rwa tariki ya 8 Gashyantare 2026 drone nyinshi cyane za leta ya RDC n'u Burundi zarashe ku midugudu myinshi cyane Abanyamulenge muri commune Minembwe bari basinziriye, bamwe barapfa abandi barakomereka. Yagize ati rero izi drone zagarutse kenshi cyane zirasa ku manywa no ku mugoroba, ibisatsu byazo n'ibyarashwe n'imbunda zirasa kure byateje impfu ndetse n'inkomere mu midugudu myinshi cyane irimo Bicumbi, Mutunda, Ruhemba na Kalongi. Uyu munyamategeko yasobanuye ko ibi bitero bikurikiye kandi ibindi rihuriro ry'ingabo za leta ya RDC n'iz'u Burundi rimaze iminsi rigaba mu bice birimo Rugezi, Rwicankuku, Baruta, Prazero, Mukoko, Gakenke, Biziba ndetse na Runondo. Ati nongere rero kwamagana ibikorwa by'ubwicanyi bikorerwa muri Minembwe n'Abanyamulenge bikorwa na bwana Felix Tshisekedi ndetse na leta ye ikinshasa n'umufatanyacyaha we bwana Evariste Ndayishimiye na leta y'u Burundi. Ati muzaryozwa amaraso y'inzira karengane mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union yitwa Mahmoud Ali Yusufu arutse kwamagana igitero cya drone ihuriro rya mama kwa gatatu ryagabye ku gice gikoreshwa n'ingabo za RDC ku kibuga cy'indege cya Bangoka muri Kisangani. Mama kwa gatatu yari yasobanuye ko ahantu yifashishwa n'ingabo za RDC mu gutegura ibitero bya drone byibasira ibirindiro byabo n'ibice bituwe n'abasivili, bityo ko igitero cyayo cyari kigamije kwasenya. Nyarugabo yamenyesheje Mahmoud ko adakwiye kubogama ahubwo ko yakabaye anamagana ibyaha biri gukorwa na leta ya RDC n'ikoreshwa ry'abacanshuro kuko bihabanye n'amahame ya African Union. Hanyuma reka tujye kuri uyu mugabo. Amakuru avuga ko hatowe perezida mushya uzasimbura Ribeiro de Sousa wa Portugal. Antonio José Seguro yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Portugal ahigitse André Ventura. Amajwi y'agateganyo yatangajwe ku cyumweru agaragaza ko Seguro yatsinze aya matora ku majwi 70% mu gihe Ventura yagize 30%. Antonio José Seguro y'imyaka 33 ni umwe mu banyapolitiki bakomeye muri Portugal, yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka ry'abasocialiste hagati ya 2011 na 2014, yabaye kandi umudepite muri nshinga amategeko y'umuryango umwe bw'Uburayi ndetse n'iya Portugal. Mbere y'iyo myanya yari ministre w'intebe wungirije wa Portugal. Bitegerejwe ko azajya ku butegetsi ku itariki ya 9 Werurwe 2026. Seguro azasimbura ku butegetsi Marcelo Ribeiro de Sousa watoriwe kuyobora Portugal na 2016. Muri Portugal umwanya wa perezida ufatwa nk'icyubahiro kuko nta mbaraga ugira mu bijyanye no gushyira mu bikorwa imyanzuro runaka, gusa ashobora gusesa inteko ishinga amategeko cyangwa se agategeka ko habaho amatora mbere y'igihe. Rero ari Seguro niwe rero watoriwe uyu mwanya. Reka mu makuru mabwire ko umunyamakuru Patrick de Saint-Esprit yagaragaje ko ikosa rikomeye cyane y'Ubufaransa muri operation Turquoise. Umunyamakuru w'Ubufaransa umaze imyaka myinshi cyane
muri uyu mwuga akamaze kandi igihe akurikira ibibera mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Patrick de Saint-Exupéry yashimangiye ko ingabo z'Ubufaransa zari muri operation Turquoise zitatabaye abatutsi ahubwo zakoranye n'abicanyi. Ubuhamya yatangiye mu rubanza rwa Claude Muhayimana mu rubyiruko rw'ubujurire rw'urukiko rwa Rwanda rwa Paris mu Faransa. Uyu Munyarwanda yifuza guhanagurwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994 yahamijwe ibyaha muri 2021. Umunyamakuru yageze mu Rwanda mu bihe bitandukanye kuva mu kwakira kwa mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1990 ubwo ingabo za RP Inkotanyi zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu. Akurikira operation Turquoise kuva yatangira mu mpera za Kamena mu mwaka w'1994 anasura inkambi z'impunzi z'Abanyarwanda zari muri Zaire. Umutangabuhamya ukomoka muri Bisesero mu yahoze ari prefecture ya Kibuye aherutse kubwira urukiko ko ubwo yabonaga imodoka zirimo Abafaransa yagerageje kuzihagarika kugira ngo zimutwarane na bagenzi be bari barokotse ibitero by'interahamwe ingabo zatsinzwe exfa n'abajandarume. Yasobanuye ko uyu munyamakuru wageze mu Bisesero aturutse muri Zaire ari wafashe icyemezo cyo kuva mu modoka bwangu, amusobanurira uko abatutsi babarirwa mu bihumbi biciwe mu misozi ya Bisesero, cyane cyane abana, abagore n'abari bageze mu zabukuru. Patrick yabwiye urukiko ko ingabo z'Ubufaransa zitatabaye abatutsi bari barokotse ibitero, ahubwo ko zabasezeranyije ko zizajya kubatabara nyuma y'iminsi 3, ariko ko ubwo zasubiraga mu Bisesero zasanze abenshi muri bo bishwe. Uyu munyamakuru yasobanuye ko ingabo zari muri operation Turquoise zari zarahawe amabwiriza yo gukorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, ibyo akagaragaza ko bitumvikanaga ko zari gutabara abatutsi kuko ubwo buyobozi bwagiraga uruhare mu rukomeye mu bwicanyi. Yagize ati amabwiriza yagengaga operation Turquoise yari gukorana n'ubuyobozi, ariko ubu buyobozi bw'inzego z'ibanze nibwo bwakoraga jenoside. Ubwo rero Abafaransa bashyizwe mu bidashoboka. Ikindi amabwiriza kandi yashingiraga ku kutamenya amakuru guhagije cyangwa gukabije cyangwa se imibare itumvikana mu buryo kandi bworoshye, kwari ukugaragaza ubuhumyi ati mu buryo buteye ubwoba. Patrick de Saint-Exupéry kandi yavuze ko umunsi umwe ingabo z'Ubufaransa zayoboye inzira izerekeza mu Bisesero zihura n'abicanyi bari baherekejwe n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze, bazibwira ko abatutsi bari kubagabaho ibitero, nyamara ngo byari byoroshye gutahura abicanyi kuko babaga bafite imihoro iriho amaraso cyangwa se banuka amaraso. Claude Muhayimana yakatiwe igifungo cy'imyaka 14. Urubanza rwe rw'ubujurire rwatangiye kandi tariki ya 3 Gashyantare mu mwaka wa 2023, bikaba kandi biteganyijwe ko ruzamara ibyumweru 4. Muri rusange rero hazumvwa ubuhamya bw'abantu 50 barimo 20 bazabutangira mu Rwanda. Reka tujye ku yandi makuru mbabwire ko byongeye kudogera hagati ya Ethiopia na Eritrea. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ethiopia yitwa Gideon Timotheos yashinje Eritrea kugenzura igice cy'ubutaka bw'igihugu cyabo mu gushyigikira imitwe itwaje intwaro ibangamira umutekano wayo. Ibaruwa Minisitiri Gideon yandikiye mugenzi wo muri Eritrea Osman Saleh Mohamed tariki ya 7 Gashyantare 2026 yamumenyesheje ko igikorwa cy'ingabo z'Asmara zakoze ari igitero cyeruye ku butaka bwabo. Yagize ati gukomeza rero kwinjira kw'ingabo za Eritrea ku butaka bwa Ethiopia si ubushotoranyi gusa, ahubwo ni igitero cyeruye. Minisitiri Gideon yasabye kandi Eritrea gukura ingabo zayo ku butaka bwa Eritrea ikanahagarika ubufasha ya imitwe yitwaje intwaro, ayizeza ko ibyo nibyubahiriza hazabaho ibiganiro bigamije kugera ku bwumvikane. Eritrea ni igihugu cyabonye ubwigenge mu mwaka w'1993 nyuma y'intambara yamaze imyaka myinshi ihanganishije abarwanyi bayo n'ingabo za Ethiopia zayigenzuraga igice kinini cya Eritrea guhera mu majyepfo kugeza amajyaruguru y'Uburasirazuba gikoze ku nyanja itukura. Ethiopia nikoze ku nyanja itukura, ariko minisitiri w'intebe wayo Abiy Ahmed yavuze kenshi ko igihugu cye gifite uburenganzira bwo gukoresha inyanja itukura kubera ko nta yindi nzira cyanyuramo kikajya kuri inyanja keretse Eritrea. Leta Asmara yagaragaje ko ayo magambo aganisha ku gitero cy'igisirikare. Impande zombi zagerageje kandi gukemura amakimbirane muri 2018 ziragirana amasezerano y'amahoro, ndetse kuva muri 2020 kugeza 2022 zanifatanyije kurwanya umutwe witwaje intwaro wa TPLF waraniraga ubwigenge bw'intara ya Tigray. Nyuma yo gushyingwa 2022 ubwo intambara yo muri Tigray yahagararaga, umubano wa Ethiopia na Eritrea wongeye kuzamba, ibihugu byombi kandi bishinjanya
kubangamirana mu rwego rw'umutekano. Leta ya Ethiopia kandi ishinja Eritrea kohereza ingabo ku butaka bwayo hafi y'umupaka aherera mu majyepfo n'amajyaruguru mu burasirazuba no gushyigikira imitwe yitwaje intwaro ihakorera irimo uharanira ubwigenge bw'intara ya Amhara. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Eritrea nta kiravuga ku ibaruwa ya Minisitiri Gideon kugeza magingo yangaya. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Musk yakuye amaso kuri Mars ayerekeza kubaka ku kwezi ku cyumweru. Elon Musk uyu ni umukire wa mbere ku isi, bivuga ko yatangaje ko ikigo cya SpaceX kuri ubu gihanze amaso ku kubaka umujyi ushobora kandi kwibeshaho ku kwezi. Agaragaza ko inzozi yahoranye zo kujya kuri Mars zitakimushishikaje cyane. Uyu mujyi Musk kandi avuga ushobora kandi kuba waruzuye mu myaka 10. Yawise umujyi ushobora kwibeshaho kuko ku kwezi wabasha kwihaza mu bintu byose bidasabye ubufasha buva ku isi buri kanya. Harimo nko kumeza imyaka, kubyara ingufu n'ibindi. Ariko ntibikuraho gahunda ye y'igihe kirekire yo kujya kuri Mars, aho ateganya ko bizagerwaho mu gihe cy'imyaka iri hagati y'5 n'7. Ku rundi ruhande, SpaceX yamenyesheje abashoramari ko iteganya kohereza ku kwezi icyogajuru kitarimo abantu muri Werurwe 2027. Bikuraho gahunda yari yaratangaje ko kujya kuri Mars muri 2026. SpaceX kandi iri kwagura ibikorwa byayo, aho iherutse kwihuza na XAI cyangwa se Artificial Intelligence nayo ya Musk, igikorwa cyasize kandi igize agaciro ka miliyari 1,000 z'amadolari. Kwihuza kuzaha imbaraga gahunda ya Musk yo kubaka ububiko bw'amakuru bisanzure mu rwego rwo kongerera ubushobozi ikoranabuhanga rya Artificial Intelligence, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira muri rusange. Byinshi rero nababwira kuri yabari menshi cyane, ariko reka nabwire ko turi buze kongera kubana mu yandi makuru atandukanye. Gusa wenda ngana ku musozo, reka mbabwire ko hari amakuru avuga yuko ADF yishe nibura abantu bagera kuri 15 muri Lubero. Nibura abasivili 15 barimo abagore 2 bishwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu tariki ya 7 Gashyantare mu gitero cyagabwe n'abarwanyi ba Allied Democratic Forces ADF Imambibi Sigo muri groupement ya Bapankombe, umurenge wa Bapere muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aya makuru yagejejwe kuri kimwe mu bitangazamakuru kuri cyumweru igishize, atanzwe na Kakule Kagene Samuel, perezida wa societe civile Bapere. Amazu n'imitungo y'abaturage nabyo byatwikiwe muri icyo gitero mu buryo bukomeye. Wacitse ku icumu rero babashije kandi gutoroka abo bagabye igitero. Yatangaje ko hari umubare munini cyane w'abantu bapfuye muri kariya gace k'umurenge wa Bapere. Avuga ko atabashije kandi kubara imirambo yabonye igihe yarimo ahunga. Reka rero mbashimire, mbifurize kuza kugira